weMogalakwena eLimpopo sewuphotfulile luhlelo lwekucinisekisa tisebenti tawo. Letisebenti tibalwe emalanga lamabili kantsi betiphetse bomatisi bato kutochuba loluhlelo. Eminyakeni lembalwa leyengcile lomasipala ucashe tisebenti leti ngemakhulu lamane ngendlela lengasiyo. Tisebenti masipala weMogalakwena tifolile kucinisekiswa kwatiso lomasipala ubukene netingcinamba temali yekuholela tisebenti lesetulu. Lokuba setulu kwemali leholela tisebenti kuphatamisa kusebenta kwetimali kulomasipala. Uthi-ke lomasipala wetamacinisekisa ukuthi uholela tisebenti letingito. After this exercise that you've just witnessed here as the municipality, we will indeed do reconciliation with our salary bill, than to make sure that indeed we the municipality pay the employees who are indeed in our payroll. Inyonyana yesamu isamukele lesinqumo lesithethwe ngulomasipala ngoba lokhu kucinisekisa ukuthi akuholelwa abantu labangekho emsebentini. For over, I think more than 4 years, we've been on news that we've been having fruitless expenditures and all that. Now, the verification will assist so that we don't pay goes to people that are not officials in the municipality. Kepha letinye tisebenti tinemibono lehlukile ngaloluhlelo. The process was very smooth, and I was verified as an employee of Mogalakwena municipality. For me to reach the municipality was difficult for me. I borrowed the money for transport, but others they make use of municipality vehicles. Lomasipala ucashe tisebenti letingetulu kwenkulungwane kanti uthi tonke tisebenti letingakacinisekiswa ngeke tithole umholo wato walenyanga lesetulu.